Pamirsa adolan souvenir perak keuningin kantun degdeg ya diastun harga bahan baku perak nincap kantos seket tali rupiah agram. Adolan souvenir perak kantun degdeg tur ngadgrautin manah krama baline. Menurut pedagang miwa pengrajin perak ring pasar burung Satria Denpasar, Didi, adolan gelang bungkung perak miwa alpake kantun degdeg. Ya diastun pengharga bahan baku perak saya nincap kantos seket tali rupiah agram, Didi mawesang motif ukiran Bali dat ngedautin manah pembeli, sawelang raine wenten sane numas utawi mecekang cangkok utawi numas bungkung alpake. Tios perak genah irike taler madol soro batu utawi permata sane ngedautin manah pembeli. Didi Mausang, cangkok bungkung alpake, ketahnyane kadol antuk arge 100 kantos kerubelah tali rupiah, anutin motifnya nih. Raris cangkok bungkung perak, jangkep mendaging batu permata, kata kadol ayute kantos ayute nanggu satak tali rupiah. Agus Diatmike, Bali TV.